Zdravo svima, evo nas u prirodi sa novim Nokia E7 modelom smart telefona. Ovo je predstavljanje Nokia E7 telefona u Srbiji koji je organizovala Nokia Srbija. U njemu učestvuje 7 testera, jedan među njima sam ja. I sad ćemo da vidimo kako taj telefon zapravo izgleda. U principu, kako sam ja to zamislio, isti kao N8, samo ima tastaturu. Međutim, to nije baš tako. Ovaj telefon se proizvodi u 5 boja, među kojima je i ova plava koja je došla do mene. Evo kako taj telefon izgleda, lepo se uklapa uz ove bele rade ili kako se već zove ove piljčice. Vidjet ćemo posle šta sve ima na ovom telefonu. U paketu dolazi znači punjač, novi Nokiin punjač sa USB priključkom, znači nije više ona mala rupica nego ide na USB, što je veoma zanimljivo. Jer kad već može se puni preko računara, zašto ne bi mogao da ide takav punjač. Tu su još dve veličine ovih gumica za uvo za slušalice i slušalice za uvo, koje nisu loše, solidne su, ali mogu da budu i bolje. A dobra fora kod njih je što izoluju zvuk okolo, tako da se muzika čuje dobro. To je znači kabel mini USB na USB standardni za povezivanje sa kompjuterom. Preko njega telefon može da se puni. U paketu još stiže ovaj mini HDMI, na standardni HDMI ženski za priključivanje na televizore savremene LCD-one plazme i te fore za gledanje video materijala. I ovo je kablić USB on the go, USB-A s jedne strane i standardni USB sa druge strane. U paketu još ima uputstvo za upotrebu na srpskom, uputstvo za korisnika, koje mi sad nećemo da čitamo. Hajdemo što ima ovde na telefonu. Na telefonu, znači sa gornje strane je priključak USB za povezivanje sa punjačem, sa flash diskovima i drugim stvarima, kompjuterom. HDMI ispod ispod vratanca, koja nećemo sad da otvaramo, nemam nokte pa ne mogu da otvorim, to je malo teže za otvaranje. Dugme za uključivanje telefona i 3,5 mm bananica za slušalice. Sa desne strane je slot za SIM karticu, ova polugica za pojačavanje i smanjivanje zvuka i za zoom na kameri i okidač za kameru. Dole je mikrofon i sa leve strane je dugme za uključavanje i zaključavanje ekrana, odnosno ova polugica radi se znači sa srednjim prstom recimo. Ekran je znači 4-inčni AMOLED ekrančić. Kamera je 8 megapikselna sa 2 ksenonska blica i to bi bilo kao to. Ovo je verovatno zvučnik. Šta je fora? Znači, razlika između N8 i E7 je u tome. Znači, full QWERTY tastatura koja je cool, lepo leži u ruci. Tasteri dobri, dobar razmak, profil taj, to je čvrsto, znači Nokia pravila. Ajde da vidimo, da uključimo, da stavimo ovde karticu. Vidimo kako to radi. Znači, stavlja se u ovo ležište i kartica znači okreće sa donje strane i tako se ovde stavlja. To i uključivanje
do pozdravne poruke. Nokia, brate. Veliki, težak telefon. Može da posluži kao hladno oružje ako zatreba. Neko vas napadne u mraku, vi izvadite E7 i udarite u glavu. Mora da padne. Nokia, vaš prijatelj. Znači standardno Symbian 3, operativni sistem, 3D stopa, dobar odziv, meni, tu nema ništa, kalendar, šta kaže kalendar, lepo, veliko, pregledno, cool. Super, odlično. To ćemo da probamo neki drugi put. Hvala na pažnji. Ćao.